Da li se još neko javlja za diskusiju po načelnikovom izvještaju? Gospodin Blažević Mesud. Ja sam mislio par riječi reći dok ovi drugi se pripreme da diskutuju malo duže. A šta hoću da kažem? Hoću da kažem jednostavno da mi je još jednom žao što nećemo moći podržati izvještaj načelnika, a samo ću navesti radi čega, a najžalije mi je što ne podržavamo nešto što ide dobrim putem. Mi bi to rado podržali da se načelnik pobrinuo malo više prema povratničkoj populaciji. Ja ću samo taksativno nabrojati stvari koje se mogle takvom lakoćom odraditi i popraviti na neki način utisak da se želi povratnicima pomoći, no međutim toga nije bilo jer od toga ne možemo podržati ovaj izvještaj. Pod broj 1, da je načelnik malo htio da riješi problem igrališta Puharske, do sad bi ti mladići malo gore gdje da igraju. Da se malo angažuo da vidimo šta uraditi s onim kanalom Puharske i to bi popravilo situaciju. Da je htio načelnik da riješi problem fudbalskog kluba Berek i to bilo. A sve su to sitne stvari koje se mogli lakoćom odraditi. Da je htio načelnik da pogleda malo šta učiniti sa vatrogasnom jedinicom u Kozarcu, a veoma jednostavno i to bilo riješiti. Da je htio načelnik da malo više se asfaltira u povratničkim naseljima, a ne da povratnici sami isključivo svojim sredstvima finansiraju asfaltiranje i malo više infrastrukture da se odradi na tim mjestima, mi bi sa zadovoljstvom prihvatili ovaj izvještaj o radu načelnika. Ovako mi ćemo biti uzdržani. Mi koliko god smo bili protiv bilo čega, bili smo preglasani. Mi ne možemo mnogo izmijeniti situaciju, ali možemo reći da smo nezadovoljni. Mi ćemo pričati da smo nezadovoljni, bez obzira što ti strane diplomate imaju o prijedoru mišljenje tako, ja ne znam kojim sve to lijepo prenese, neka onaj komu prenosi sa ove povratničke populacije, nek razmisli malo šta mu prenosi, jer masu stvari ima s kojima smo nezadovoljni. A da ne govorim o članu 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, kad treba popraviti situaciju zapošljavanja u opštoj upravi, u javnim ustanovama i preduzećima, još veća se razlika stvara, sve manji i manji broj povratnika nalazi mjesto tu. Zadnja primanja 20-ak ljudi u javnu upravu, u opštu upravu, 2 Bošnjaka primljena i tako dalje i tako dalje. Mi ovaj put ćemo ostati samo uzdržani, nećemo biti ni protiv. Radite, imate ljude koji će vam dati podršku iz reda Bošnjaka, mi se iz Saveza SDA ograđujemo, nećemo smetati, ali nećemo ni učestvovati mnogo u tome da vam pravimo pometnje. Hvala vam. Hvala gospodine Blažević.